Maya pa oras kabalen. Kayan tabing mabilog ang persaning GNN TV 44, babyela rin makapanahon at lokal na istorya. Dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balitang may kalap yaning Miyerkules, July 2, 2025. Iako po Benny Ginto at iti, ing News Force, Pampanga. Metong kareng tinatak king inaugural speech ng Mayor John Lasatin, ing kayang planong isuspendi ing environmental fee king Angeles City. Pakiramdaman tayo iti, king report ini. King inaugural speech ng Mayor Carmelo John Lazatin II, inanunsyo na niting kayang plano na isuspendiya ing pamagpatupad at pamaningil king environmental fee king Ciudad Angeles. Iti ing metong kareng peka palakpakan na parte ning speech ng Mayor Lazatin, lakwas at kabilang ing issue ning environmental fee, kareng peka kontrobersyal api sasabyan inyang panahon ning kampanya. Nung kampanya ko narinig nyo, nabuksan ang environmental fee. Lagi natin pinoproblema ang environmental fee. Sabi ko nga, hindi naman natin basta-basta matatanggal ito. Pero sa unang linggong pag-upo natin, kailangan suspindihin natin ang implementasyon. Ibababa natin sa konseho para i-review ang environmental. Agpangking alkaldi, anyawara na kano king sangguniang panlunsod na tambing niyang i-review ing ordinansa ang maamye upaya king pamangolekta king amanwang fee. Kabilang pa kareng di na nakanong prioridad Mayor Lazatin ing ease of doing business, traffic management, education, arts and culture at marakal pangaliwa. Formal na ing miluklok king pwesto bilang City Mayor Lazatin kayag na ning genapan na inaugural at oath-taking ceremony dareng manungkulan. Sinumpa na lang naman king pwesto dina Vice Mayor Amos Rivera at ring miyembro ning City Council a kabibilangan da dina Councilors Pog Sulier, JC Aguas, Cap Niknok Banyola, Marang Morales, Edu Pamintuan, Ron Pineda, Alex Injongco, Mitch Bonifacio, Attorney Jessel Dayrit at Raco Del Rosario. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Metong kareng mumunang tutukan ng Mayor Vilma Caluwag ing serbisyong medikal. Agpangking kayang mega speech king meganap inauguration ceremony para king bayong opisyalis ng City of San Fernando. Ayning report. King mega na pa inauguration and oath-taking ceremony of the newly elected officials ng San Fernando, metong kareng dina na kanong prioridad Mayor Vilma Caluwag ing serbisyong medikal para kareng Fernandino. Kaya naman, isa sa mga pangunahing tututukan natin ay ang pagbibigay ng maayos, abot kaya at tunay na serbisyong medikal para sa bawat Fernandino. Shoes Project Livelihood Program at 100% employment king end of the year. Yaning pangakong binye ng Caluwag kareng Fernandino. Pasalamat yan naman king support ang binyeda ring Fernandino, king mega na pa midterm election at miyang pang pamagkilala karing laban San Fernando team ang menikwang straight victory. Ngayon pong simula na ang ating bagong yugto. Nananawagan po ako, hindi bilang alkalde, kundi bilang ina ng lungsod ng San Fernando. Huwag po tayong bibitiw sa isa't isa. Mas lalo po tayong maghawak kamay. Mas lalong palalinin ang malasakit. Dahil ang tunay na pamumuno ay hindi nasusukat sa taas ng pwesto, kundi sa lalim ng pagmamahal sa mga taong pinaglilingkuran. Kayabe mo naman king seremonya i-Vice Mayor Brens Gonzales at dinakonsehal Noel Tolabut, Reggie David, Harvey Kiwa, Tino Dizon, Ati K. Pineda,
Angelo Hizon, Jay Cuyugan, Mark Joseph Carrion, Jason Sikat at Elmer Benko. Ako Angel Dumagat para King News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, Susuy. Kay ba't ni nga pulong bulan, pasibayo ng may balik king munisipyo Mayor Jing Capil, katukining oath-taking at inaugural ceremony. Ay ning report. Formal ning pasibayong menumpa king katungkulan ni Mayor Jaime Jing Capil nimbalen ning Porac kay bat ning apulong bulan na pansamantalang pangawala king pwesto sangka ning harapan na legal a pisisabyan. Keti inyawad ng Capiling panalangin ibat kareng kayang kabalen kabang balaus pamurin ning kayang harapan na kapag subukang legal at tututukan ning kayang legal team. Panalangin po inganyawaran tamo ka rin kaya katamong kabalen at din kaya katamong pong legal team naman makantabela. Talagang nga sa damo po rin kaya katamong kabalen very powerful ya po yung prayers. Binida ning alkalde reng salukuyang proyekto King Balen kabilang na ing tatalakad a dialysis center king barangay Tokwing. Target na kanong mitalakad metong pang pasilidad king eastern side ning Balen bang apag silbian lareng residente king marayong lugar. Bisa ko pang patalakad atintana po nga patalakad the dialysis center kay ning west portion na ning Balen Porac king atsuya po king Tokwing. Bali makikater po ka rin deng kaining bandang west. Pwede ko atin naman kaining east mo naman na patalakad tamo pong dialysis center. Kabilang kareng plano ng Mayor Capil ing pamagpalwalas kareng mani munang dalan ing pamagpagawa kareng alternatibong ruta bang apabilising biyahe at aywasan ning trapiko at ing pamagpasanting ning Eco Park bang aywasan na ring aksidente para kareng daralan keti. Patuloy tala pong ipalwalas dito ang kaya katamong dalan. Mantun tamo po talaga alternate route pa para mabilis po milako yung trapiko kaya kaya katamo pong Balen. Eco Park ating kaya pong planong pagawa itang Eco Park maging masanting ya po itang Eco Park kay tabalamo kalupan itang kaya Santa Rita. Pero yung difference namo nini alang saken po maging in danger retang karelang den kaya katamong kabalen na mag-jogging ka rin kasi alang pwedeng dumalan na saken ka rin. King pisasabyan naman king Municipal Hall, sinabi ng Capil na positibo ing pamananggap dareng memalen king bayong building. Pisasabyan namo rin kano nung makananuya apa kinabangnan pa ing lumang munisipyo. Sinigurado na nareng anggang takbang makatutukla king pamagpasanting at pamagpasiknang king serbisyo at good governance. Salamat ya kareng 39,939 na Poraqueños abinoto at pasibayong megtiwala kaya. Manwalayang ing kayang agawa para king Balen ing meging sangkan inya pasibayo reng binalik king pwesto reng memalen. Samantala, sinabi na namang Vice Mayor Jen Capil ing anak ning alkalde na malwat ning makasadya para king posisyon. Ikita na kaning pamangailangan da rin kaparang Poraqueños kabang mangampanyayay. Inya naman, mas melalam kano ing connection na karet. Of course, ikatamo po, may ready tamo po, Kenny. Anya pa pong kampanya tamo, even before that, anyang may kapag serbisyo tamo, king munisipyo tamo. Pero anyang kampanya tamo, mas may connect tamo, karang kaya katamong memalen. We went to the grassroots, nung nanubay pa talagang pangangailangan, karang kaya katamong memalen, nanubay ka problema, pwede tamong solusyonan, makanyang tamo po peghandaan. Yung kaya katamo pong pamanungkulan yeni. Ito pong kampanya tamo, mo po kampanya. Pero talaga pong inabot tala ng kaya katamong memalen. And I believe ito po itang making preparation tamo po para king kaya katamo pong pamanungkulan. King Panalwi, pepasyag ng Mayor Capil na ibat king 385 million pesos, ngeni halos mamabo ne king 1 billion pesos ing budget ning Balen, kilubnamo ning 5 banwa. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang totoo king Balen, susuyo. Atin pa mga paling balita, king pa magbalik ning News Force, Pampanga.
Andamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. 120 days sa feeding program ing yampang ning Rotary Club District 3790 Cluster 4A para kareng estudyante king Maliwalu, Bacolor, akulang king timbang. Hay report ng Patricia Mamangon. Meto nga makabaldugang takbang laban king malnutrisyon ing pesinayan niyang July 1 keti king Maliwalu Elementary School king Balening Bacolor kapamilatan ning district-wide community project handog ng D3790 sa kabataan. Apani muna ning Rotary International District 3790 Cluster 4A. Lalam ning kampanyang Rotarians Unite, Nourish Every Child. 86 saya na kamag-aral keti at tuturing nga kulang king timbang. Makinabang king 120-day feeding program. Alayo na apas ang tingin kabulasan dareti ating performance da king eskwela. Inumpisa niya yung aktibidad king pirmahan ning Memorandum of Understanding o MOU pilatan dareng Rotary Clubs at ning eskwela. Kaya be kareng klaba magisan metong keti ing RC Central Pampanga, Dolores, Eastern Pampanga, Greater Florida Blanca, Metro San Fernando P, Pampanga Cosmopolitan, San Fernando Cabalen, Southern Pampanga, Villa de Bacolor at Western Pampanga. Kaya po, ang gagawin natin since day 1 po ng ating feeding program, titimbangin po yung mga bata. Tapos magkakaroon po ng daily, weekly, mati-check po natin, mamomonitor natin kung nagiging progresibo ba yung ating binibigay na feeding program para sa mga bata. Mo kano simpleng programa iti bagkus meto nga pang maluwatang solusyon para kareng mangailangan na yanak. Pasalamat neman ni Bacolor Mayor Di Mandato king inisyatibo ning organisasyon. At masaya ko yung Rotary Club Cluster 4A nga pinili po ining Maliwalu. Ining sabot ang feeding program, namiyala pang water purifier and dispenser kaya eskwelahan. Paano po kasi lang maraton kaya malapit na kaya dumping site o kinyaping kaya nila po mag-aral kaya naging Maliwalu. So we adapted them now. So taga Maliwalu nang talaga mag-aral. So malaking tulong po ito. At ang first day ng Rotary, pagpupo nila ngayon, July 1st, napinili po na sa cluster project itong Maliwalu. So malaking tulong po ito sa aming mga kababayan at kababaryo dito sa Maliwalu Elementary School. Kawani king apat a bulan na feeding program, miyang pangla namang pipay numan malinis sa danom, karengana. So kami po, yung buong pamunuan po ng Maliwalu ES proper ay buong pusong nagpapasalamat sa RID Rotary International District 3790 Cluster 4A sa pagpili po sa amin. No, sa mga pupils namin na wasted and severely wasted, no? For 120 days po magpapakain po sila, no? Mula July 1 hanggang December po. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Kaya katamong pakibaluan ng bilining panahon king lalawigan, kilom ning 24 oras.
Matas na yung tsansang maging bagyo na in low pressure area ababantan ng pag-asa king kilob ng 24 oras. Talway ang ikititi ken laut at 235 kilometers ng Etiaga Isabela, pauli na niting babanteng bagyo o tropical depression, posible lang magtas agad tropical cyclone, wind signal ken bandang silangan bahagi ng northern at central Luzon pagsakaling maging ng bagyo iti. Kabalen maging parti ka king pamagbalita keti king News Force Pampanga. Nano bang kaganapan, isyo, reklamo king kay lugal, malyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kay screen. Malyari mo namang mag-post karing kami social media accounts. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, ingadinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karing sablang Kapampangan. I'll benyo lang ng Miyerkules ring may kalapa istorya ketiking probinsya. Yaku po ibenigin to at ini ing News Force Pampanga. Balitang totoo, himbalen, susuyo.